Faatalo faatuatua fiafi le suafa manumalo Yesu Keriso le paia man pamalusi tātou watanuu I au na le atua mo latou faratua o tina matama matutua ia fia fo'i se tafo le lalolangi o mafuta mai ai totono mo tamalawa ia falefaiga aluega faatalo faatu te outou malo le soifua ia le pule faasoa o le tātou tapaausili u faapea ona tātou aulia mai ai ia lenei fo'i afiafi faafo'i le vi'iga I le atua ia o taimi faapea nei le au maua faapea fo'i no maua le avanoa fe faamalosi ai ia ma tātou fe apoapoai ai ia fionga pa ia le atua faia faapitoa fo'i lenei polokalame lenei afiafi le agaga maualalo o le fia auauna ia te oe ia I le suafa manu malo o le tātou alii o Yesu Keriso ai le ia lua le tātou polokalame ia o te fia faia se talo le tua o le mātou tamā fesoasoani mai la ua fio I lungo I o mātou tangata te tala o mātou mata o mātou whaalongo ia faapea ona o mātou iloa ia le ngalue o lo wanganga ia me se fo'i o tonga fitia le o leanga ia faapea ona lavia ia mai o mātou tangata fesoasoani mai oe lo mātou atua le ia fiafi so vai faapea ona faapulaina mata o lau finau o le suafa o Yesu o le mawala au tuai nei amene ma amene ma amene ile nei fiafi mafuona fia auauna ia te ore nei fiafia ono nisi fo'i o mea o loo tutupu I totonu o le tātou sāwalinga le ngata o le sāwalinga whaaleanganga a o le sāwalinga fo'i mea o loo tutupu ia I le nei fo'i vai tau o tātou iai I le tele na Lapataiga I mei fo'i le afiong pa ia le atua I mea tutupu I le tātou sāwalinga pe a o mai ia taimi o toi taimi ia o le tātou sāwalinga o te loa ua leo toe mamao ia ma wasidi atu na lata le tātou sāwalinga I le ungo le lalolangi nei lo teimi na iai ia lau apostolo amen so de la fiafi o te fia fai ai se ngā luenga faatangata va ai ia pe o te tūwai fo'i le fale va ai ia faasoa fo'i malongolongo ina fo'i le tātou watunu I se va ai fo'i mea o loo tutupu I totonu o le ekalesia me se fo'i ia vaenga o loo faapeona faatinoina le ti apolo ia ma faaseina I fo'i le ekalesia I le nei fo'i vai tau o lo tātou iai fa mai le tusi le Esekielu o lo mta upo tolu na ave ai le afionga le tua ia Esekielu fa mai wo mai le afionga Iova ia te au o faapea mai le atali I o le tangata faia tuia I tangata o lo nuu ia faapea atu ia te ilatou o a o faaoina atu le pelu I se nuu a fai avea tangata o lea nuu se tangata o lo latou nuu ma latou tofia o ia fai mo latou tangata va ai a iloa atu ia le pelu o lo sau I le nuu a fai na te ilia le pō ma fai iloa atu I le nuu o se na te langona le leo le pō ai le ana iai a o ane le pelu mo ti ai o ia lunga o lona lava ulu lona toto na ia langona le leo le pō a ua le ana iai ia te ia lava lona toto a o le na te ana faasauina ia I lona ola ai a fai loa le tangata va ai le pelu o lo sau ai le ilia ia le pō ma ua le fai loa atu I le nuu a o mai le pelu ma o ti ai se tasi o I latou ua oti o ia I lana mioleanga a o lona toto o te tau ia tua lea I le tangata va ai tofu le tangata molo na faiva na faapeona au mai e le atua ia matofia I tātou e le atua ia o le nea fiafi tu I le fale va aima tilo ma o se mea lea wa au mai e le atua ma ua faamanu e nai fo e le atua ia le ngaluenga lo nei tangata o le nei foi platform ia po o le nei foi lau pepo le Kevin Life Ministry ua to tele nisio la to o lo muli ai la to te o ina mai le fionga pa ia le atua ai ua avea fo o se fale va ai ele ngato le o ina le fionga pa ia le atua ai a ona saule o leanga o la fo ile mata fai oi o le ili o le pu o ai lava e fa longo ia ele o to ia te au le se toto seisi ia pe fa pe na fu o na le atua I tonu fu o la to e kalesia o na le atua e won fu e la to e kalesia fa pe na fu lo tangata o ai fo inisio lo fa pe ona muli ia o onga ma afionga le atua martala le le o lo o tala ina tunga o la fu ile pito la au ia o le ala le I le longo ina fo o me o lo fa pe ona tupu so ifuanga ai mai se la vai tau le nei o te mafuona
o tala noi le neia fiafi. Ona ua iaise mea ua o mai I lo nei tangata e ao, ona o fia ua o I loa. O le ua o I Samoa, ia le tasi le nei o vaenga, le lau tua I lunga. O lo ia ile, te tasi o Talalelei, ia po o le, e sau mai Korea, mai ua matua I faatupu la ia le tupu o le toa tele o tangata lo lotu o e Keriso ua join I le faalapotonga le nei, o le Xing Xiang Chi, o lona o le winga o le upule na, o le new heaven and new earth. O le latou tai leo Manghili, o ia lea o loo whapeona ia ile, le talitonunga lea. O lea la iai ma le la lea ua whapeona sa uni e whaao I Samoa, o le Zion Christian Mission. Mai sause teimi tala noa I tūlanga o latou wa onga, o lo latou e le tutusa ia le latou wa onga, ma o le tele I o lona afianga mai. Sa o mai fo ia te au le lau whaalia atunga ia le tūlanga. Inisio I latou na message mai ia te au. Sa join the Bible study le nei. Mai o uma fo yo tango tu watu I lunga I la fiafi le nei. Le teimi fo ina approach ai au I le email na au mai ia te au, ma whaao mai ia te au, ma sa tu mai fo ia ni fi tusi ma tu langa. O la tu I lunga morsi le fia tatu atu no. O leo te warning ai so o se tangata. E whaitete ai sau se teimi o tala noa, pe ai se a le mafu angai alai ona dangerous, pe matua I sili ona a fia tangata I le Talalelei lea so matahala la inisio vaenga o la tala noa I le deia fiafi. Mai, o le au avatua mua ia se tasi o se isi sa whaapeona muli mai le, o le se tasi o paanga le Kevin Life Ministries. Sa whaapeona ua join the Bible study, ia manisi foi. O isi la tangata e join the Bible study, ia o sa message mai au ala tu fesili ai o tangata lea sa fa peona join the Bible study ai na message mai te au le conversation ina ua uma le Bible study le po mua sa fa peona join ai o le message la lea sa fa peona ona send e tangata nei I le tangata lea e muli mai Keriso Life Ministry na faaolaina le nganga fa mai le ya lea leo tango tuatu mai lunga le conversation lea se tasi leo vaenga mai le tele o nisi o vaenga o lea au le fialu le tele o nisi o vaenga la fiafi nea fia faitaua le message lea sa sende tangata nei ile paanga lea Keriso Life Ministry. For my morning, I hope you had a good time joining our fellowship last night. We're glad to have you here with us. Would you like to join our advanced group for level 2? We'll be exploring more in-depth topics, and I think you'll enjoy it. By the way, do you know the sealed book has opened? Let's read some words together. So the sealed book letter no ile o onga lea altamaloa lea le tonu le kalesia lea. For mai na o la tou lava ia le sealed book lea bo meo tusi faamau failonga. Na ole he's a promise pastor le tala no ai le tusi faalinga, which is it's not in line with the word. I will show you scripture tonight. E tatou faitau for mai. O upula ia le to tonu o lea. For mai le tusi paia for mai. Of everything that occurs in the universe, there is nothing in which I do not have the final say. Is there anything that is not in my hand? Whatever I say is done. And who among human beings can change my mind? Could it be the covenant I made on the earth? Nothing can hinder my plan from going forward. I am ever present in my work, as well as in the plan of my management. Who among human beings can put his hand into middle? It is not I who have personally made this arrangement. Outside my plan of what I have foreseen, I was all determined by me long ago. Who among you can fathom this step of my plan? My people
will surely listen to my voice, and each and every one of those who sincerely love me shall surely return before my throne. After reading, do you think these words from God or from man? So le fesili le tangata le na faile ila ukama le ya ai fa maile le kali ala ukama le sa tali these are the words from the pensa fie po upuia maile new book o le kusi le fa mai o nga la ko wa ya o upu fo Yesu wala ko le fa nga ngai upu kuspa yo upu fo ya Yesu le wer gaming ai fa maila ia. Yes, attention. Pro, these 3 long passages of words I share with you are not in the Bible. They are his new words. They are full of power and authority and give people promise. Only God can say such words. So, skip to the last one for my. Read the new words of God. Open the sealed book. God has returned in the flesh second time now. When I heard this news, I was also surprised, but when I read more and more of his new words, I confirm that he has really returned. O le awa o ngala vaenga le o lewa ya Yesu lo langi o lewa levang fel wa Yesu lo langi. The reason why o lea la yon o concern ile il vaenga le ona ua to a tele e yai le meo le tupu i tutoro ua spread ile lalo langi a toa uma. Ia ma ua toa tele la tangata Samoa. Ma sa o mai fo ile invitation ia te au e join for mai e join atu lotu i lalo latu falapo putonga. I asked them, o aini e kale si o lau join. O le a o le mention ingala e kalesia just for the sake o le tūlanga lea because I am not sure. Ai o le tele o e kalesia lai some of the main churches Samoa. Lena mention me tangata i o lai la tu te ngā lue faatasi so I'm not o tele o sure pe sao pe ai o le mea le na o le au le mentioning ai but o leo te whanau no o no whalonga kunga o le ka umei marekele o isi loku whaolainga ma isi loku ia le iai i la fo ia mainline churches te Samoa. So o lea la sau se taimi o tango e whaali atu se mea i na le mātou fo i conversation so la interesting ngā vaenga ngā o ngā o inga o le a e ai so interesting we vai mai ai o to vai mai le ata leo o whaali atu le taimi nei. O le tangata lea sa matala noa le na inviting au. She accidentally sent me le ngoa le lato group. A o le ngoa le lato group le na send mai. O le army of darkness never fail in a war. So o tangata ia le tonu o group lea. So o le ala utala noa i si taimi o na pea o iai ai. Anyways, tato womo mo le upo le atua. Amen. Se i whaalongolongo, pe ai se ale mea lai o na nau le loto e afoi, e fia whaasoa i le fiongo pa i ale atua, ma o na sa whai e Paulo le mata upule ia Timoteo, na whai e Paulo ia Korinito, whai e Paulo ia Galatia, whai na ofo le tusi Iuta, o le wone e kalesia ia awa onga matala le lei e ese. Ai se fo i tā ua ai lo whaalongo i le tala, ona to tele o tangata, la to tele o i loa le tala, le tā ua le tala lei, le la utano la whiawhine. Ai se ale mea alai ona tasi le tala le lei pito i sili ona tā ua. Ai se ale mea alai ona finau le au apostolo ia awane i suwie seisi le tala lei, ona e loa le ti apolo. O le taimi e sui le tala le lei, ua le mawhai e ilo e le atua na tue fisosoani le tangata. Le la tātou e whaali atua fionga pa ia le atua le whiawhire nei, i le ngalua le ti apolo. Ai, whameri tala Iuta i, whamai, le tusia a tude, tusia Iuta mua, tasia le tusia Iuta, whamai. Le au pele, o loo o matua faamalosi e tusi atu ia te outou i le faaolataga ua tuutele. E tatau wai lava ona o tusi atu ia te outou, i apoapoai atu ia te outou, e faamalolosi ona finau mole, afoi. I outou faamalolosi ona finau mole faatuatua, na tuuina mai faatasi le au paia. Whamere wha upo wha, a wā ua o ane faaleilonga o isi tangata, ua leva fo i ona mua i tusia o i lātou, i ho o i le nei lava faasala, e faale matau i lātou,
ua liua I lātou le alofa tu no le tātou watua I le whaamataitu, ma ua lātou whaafiti I le li e tasi, o le atua malo tātou wa li o Yesu Keriso. Lautanga whaitau le whaaperetani o le vaenga lea o nei mauailo na winga for my beloved. While I was very diligent to write to you concerning your common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turned the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Amplified version for my. I say this because some ungodly people have worn their way into your churches. O leo wa tupu I le taimi le nei. O tangata ia o le talitonunga lea. O lea o I totonu o ekalesia umai le lalolangi. They spread around the world. O leo o I totonu e atu lo lotu le tau lotu. E o lotu tonu AOG, o lo lotu tonu Worship Center, o lotu tonu a lot of churches. Ona ola ia invite mai tangata ia lato Bible study. A invite mai la tangata ia lato Bible study. Ona momono le iai pea o a o lato I lea. I le whamai I le awa onga fau lea. So o lea lae tupu I le lalo langi atoa umalava. O lea fo iwa tupu I nei New Zealand. Lea fo I la ua nga ia tui Samoa. Pe ona iai ia le setasio ariko. O le me mali ai. E whaila u post e warn Samoa I le I think last week. Ai o vai o kunga ai following morning. Ai saulea le ariko o lala tatala la to la I Samoa ma o la we la to o onga pe na we nai lo to pale o onga lea ai o le mafu anga le nei pe o fa ya tu le la vo le o tal noa uia I le sau se teimi o tal noa I le mea na tupu le ala I ono o tal noa tunga I le ina ua tau mafai a vatua u tono la to fa la putonga o le la to wa o onga e tusai matua I e aloi o se oli e o ai Samoa I se oli e o umai lava mai o le whaanonoanga ko akele o loku lau o joinai. It's so sad. Whamaritala paulo I le ekalesia whamai o tōtua tusia ngaruenga. Te mana o te tala noa I le upo le atua ina ia awane ina ia faulo faatuatua I lungolana fionga. Awane e talitonu ono wo whai atua ia e talitonu ono lai Lapataiga I mai le upo le atua ia te oe ma ono le upo le atua e tu mau o ana fionga e tu mau whamai. O le nei ina tausi ia outou ia te outou a toa malelafu ma moe umalava ua tō fiai outou ele anganga paia e whai ma leo leo. Ia leo leo atu I le e kalesi a le atua ua faatauina e ia mona I lona lava toto. O le ngaluenga leo te tau mawhai e faatino le neia fiai fio ngaluenga faa leo leo ma moe. Ona e le ngata o le fafanga o ma moe ai e leo leo. Lona winga e va ai po le ale kei me sau ai ia le leonga le kei me sau ai le luko le e tatau ona matala le leo ma moe e leo leo ma moe e won tangata. So that's my job tonight. O lea e faatino ina la fiafi nei. Fa mai lor tala paulo I. Awa, whaibulua iwa, awa o au nei, ua o I loa le nei mea, pe a mawai ono o walu, e o mai ia te outou luko saua, o e le whaasauina le lafu mamoe. E tupu mai fo ia te outou lavatangata e tautala mai I mea whaapi o pio, e fetoso e se aile au soo ia muli muli ia I lātou. E iai le taimi o le atoso e se ina ai e le tele o tali a foi. E tangata tau whaavalea, o tangata pepelo, o tangata ngaoi, la tau te ave e sea umai tangata o le faatuatua, ai whamaritala le tuspa i e le taimi o mai ea, e se tangata ma le faatuatua, ua muli muli a o onga faate moni.
ai o lau au ngani le neia fiafi ona o oe le te mafuta mai, sa e faolaina I lunga o le Kevin Life Ministry, po o I le te maua tuai le upo le ola, mafionga pa I ale atua, o le o Lapataiga I te oe ia e matala, o lai tutu I lumo faituto o fale o loa, e tu I atu I lo fale, o tali tonunga le nei o lo iai foi le lato wa onga I le Mother God, ai le atua fafine o lato feliua ia fionga pa ia le atua o le a o le tala noa I le loto le lato wa onga ona sa ia le taimi le 5 tausanga talu ai na vala aulia ia o le ekalesia leo te alu atu e matou te tala noa. So 5 years ago sa o nofo ai tonu o le lato wa ma lato tala mai te au lato wa onga. So o leo te tau mawhai e wona I o tātou tangata ona o le whaanonoanga o le toa tele o Samoa o le o I la o onga selea ma o lona popolenga la ona o le anganga o le tangata o le o Samoa le ekalesia le na le o lonchi Samoa le talitonunga le vaenga le si watu le ata lea le o Samoa le saununga le observer for my a Korean church based in New Zealand called the Zion Christian Church Mission Center hopes to start a new chapter in Samoa. So o lala I le faamoemoe le waso solo aku I Samoa kama ai o le whaingala kama I o le mea e o aku lo loku kou loku e aku e penka ngaka lo loku pe o le tala Iuta le na whai mai wo yeita ngata na o aku lo loku kou loku ngai o aku e pengi angufe ngai kokolo kokong a ngai o aku e ngā oi mamoi so o le ti Apollo lea ua o atu fo I le whaatinonga o vaenga ia mo nei o tātou tangata ai o te mana o won o Samoa a e fia maua le ola e whaavavau o leo te tala noa atu ia fionga pa I ale atua ma le tala le lei e whaatatau ia Iesu Keriso au ana isuia lo talitonunga I le mea wa o inai o I le upo o le atua o le atali o le atua o e te faatuatua ia Iesu Keriso o I o le alo o le atua o I o lo wali I malo faaola tala noa I le ina ua whai mai wo o atu le ekalesia le I o Samoa for mai o le Zion Christian Mission Memoa aua ne I faaseseina I tātou aua foi ne I faaseina oe I le faongaina o le upu Keriso o le upu ekalesia o le upu Christian ma le upu even the name of Jesus aua ne I faaseseina oe ono le toa tele o taimi o leo wa whaonga mai le ti Apollo le suafo Yesu, whaonga mai le upu Keriso, whaonga mai le, o Yesu wana whetalai. Jesus actually said this I le tutono le mātai o luas fulma whawha mai. Ia outou ne I whaase se ina outou e se tasi. A wae to a tele o mai lo ingoa, wa whaapeane, o au nei o le Keriso la tau te whaase se ina fo I tangata e to a tele. O lea na wonu mai e tātou e Yesu, foi mai e o lava I lona ingoa, e o mai ei tangata, ma fai mai o lātou o Keriso. To tonu o le tusi lea ale mātai o luas fumar whāwhai upo e fia. E lima, foi mai, a wae to a tele o mai lo ingoa, wa whaapeane o au nei o le Keriso lātou te whaase ina fo I tangata e to a tele. O lona winga, ia e mātaala, aua nei whaapea ua kau mai lo le upu Keriso wa o le mea le ua tupu le teimi le nei e tau mai o tele o ekalesia le Samoa lau kouska e ofo ekalesia le ngei o le kau mai le lisi a ke au o le ua au mai le lisi o ekalesia la lato te ngalu ono le lato mission e tau mawhai e tuu faatasi e unite uma ekalesia in their faith outou lo o le misiona na ti Apollo le tau whai teimi nei e tuu faatasi le ekalesia kei loa, ele o le finga ngalonga o le atua. So, te umautan no te steimi. Ai, fai mai le ingole o tatonunga lea, Zion Christian Mission, ua to o tele la e tauro le upu Christian. Loka ngaka fu mai langa lai fai mai Christian. Ele whaape, awana I whaaseina o ele whaongaina le upu Christian, po o le upu e kukusa le leia le whaongaina le upu Christian ma le malea foi. Ma le upu ma ekalesia I o pura, ma isi ekalesia I le nei, tutusa le leia. So, o lona, o mele le ufa o ngal ti Apollo. So, o se
So o se pepelo pito I sili ana a fia I tangata. O le pepelo e o mai faatasi ma le mea moni. The most effective lies in the world is the lies that come with the truth. Always affiliated with the truth. O le pepelo e o mai faatasi ma le mea moni. A sau le ti apolo e sau e faasesele e kalesia. E le sau mona seu, pe sau fo ile le sau fa mai wa ai mai o seu. E le sau lar ki apolo mo nga seu ma sau e pe sau faasele e kalesia sia. O nga fo e ke ilo kwar ki apolo. Ai a sau le ti apolo e sau e faasesele e kalesia. E sau e la unga. E sau e pe au i ol faife au. E sau e pei o le faifeau, e sau e pei o le perfeta, e sau fo e pei o le fai evangalia, e sau fo I le fa o ngā manu upu Keriso, e sau e ofu mai ofu ma moe a o le luko lai kukong. E fa pe nā la le sau o le ti apolo. O leo o atu a o onga nei Samoa, o lai ofu atu I le upu Keriso, ofu atu I le upu le lafo, I ti atu lungo le upu Christian. Ona o maila I o isi e kalesia Christian nei Samoa, o mai wala ko join faatasi. Ai le aima se su e. Le aima se fai o se research se su e. Po o angi kangaka, po o angi ko inga kirisiango. Po ngi kangaka ya, e mongi. Le na ovatu ana nei, le amatanga ana nei, ia le tautinonga le fo itangata, sa join the Bible study, ma le tele la ustangata na message mai, o lea la o Lapataiga I, ma oe Samoa, faetete ona iai le mafua anga, tatou o le tusi a le, lua korinito, o lona mata upue, sultas, fa upas fumal fa, o le tala lea Paulo na fai I le kalesia I. Fa usumal fa, right on the lunga pito lunga fa mai. Fa matala Paulo I tato amata mai. Let's pick up from verse 10 fa mai. O loo ia te aule upu moni a Keriso. Tala lea Paulo fa mai. E le vao ia au I le neimita mita inu o Akaia. Ina ua aea. Ina ua ou lea lofa atu ia te outou. Ua sila fia lea tua. A o le mea ua ou faia, o te faia pea lava lea. Ina ia le maua ia te hau se mea e ala ai se upu, e I lātou ua fia maua se mea e ala ai se upu. Ina ia whaailoa ina I lātou ua pei o I mātou, I le mea ua lātou mita hai. A wā o I lātou o apostolo pepelo I lātou, o le aufai ngā ruenga ole ua lina I lātou, e I lātou ma apostolo Keriso. E le se mea fo I lea e ofo ai, a wā o sa tani lava, ua li ua o ia ma a ngelu o le malamalama. O le nei, e le se mea tele pe ali ua na au na peise I o au na le amio tonu I lātou, o lo lātou I unga e tusa ma lātou ngā ruenga. O le ti apolo, peo na ufa I atu e tusa ma le mori maua Paulo, e sau ai peo le fai au, e fai me langa suki. Sau, e la unga foi. Wau kou I loa or ki apolo, nga mua kango whaliliur kuspa ia eva ma akamu. A sau le ti apolo e sau e nga oi, e sau wha o ngale tuspa ia, o le mea lai alai ona whaingo fie ona nga oi e tangata nei lea, ne e kalesia, langa lai loa e lea oa onga lea, e le kai whai kaua kuspa ia ke lisiango. Nga o le lo lotu au tangata, e le whaitau a lātou tuspa ia. E le o e su e le fina ngalo o le atua, a o lai na sauri ki apolo, le whaingo fie nga whaavalea. O le whaiakua sau loku mako loku, alu loku. Sau lea oa onga se sefa mai, opu ia follow mo muli ai. Ai hi o mai le whaasalanga, ma vahenga o mai, ai o lau lea o whaia ngā lue ngā Paulo, o wala au atu I lea. E Lapataiga I. Ona I tutono le tusi a Kalatia. Haleluia. E la kako ua su e pe isiale mea le inga ngau le aposkolo e auang I suiar Talalelei. There is a big problem if the gospels change. Whameritala le tusi pa ir whai upe ono. Hai le iwa fo mai. Wa o wofo ina ua whaapeo na vaveliliu e se ina o outou. I le na vala awina outou le alofa tu no Keriso. Ai whaasanga I le Talalelei e ese. Nono winga I le Talalelei fo mai. E le se tasi Talalelei fo I lea. A o isi tangata ua wha atu vale I ate outou. Ma fia whaaliliu e se
ina le talalelei a Keriso. Ai peitai, e ui lava ina tala ina i mātou, po o se angelu mai le langi a te outou se talalelei e ese i lea na tala ina atu, ai e i mātou i a te outou, ia ane tema ia. Pei ona mātou mua i whai atu, o te toi whai atu fo i nei, o toi whai atu ai nei foi, a whai e tala ina atu e se isi i a te outou se talalelei e ese i lea na outou talia. Ia anatema ia, o le upule anatema, o le, ia curse, ia po le faasala, ia po le malaia, ia malaia, Whai upu se furu fa mai, a wā o te faa, o te le faa vai vai, ea i ona po nei tangata, po o le atua, o te sa ili ea ina ia o faa fia i tangata, a wā a whai ana o faa fia pea i tangata, po ua le whai a uma au na Keriso. O le au ngani le apostolo, e paua leo le ekalesia i totonu le tusi i e kusia Paulo, e le i whaafekai ei Paulo, o le ekalesia le korinito, no whaafekai Paulo le ekalesia i koringiko, whaafekai ei Paulo, ai o ma le ekalesia le mai Paulo, o ko le ekalesia valea. Paulo le ekalesia, e le i whaafekai Paulo, ai whai o la koe valea, ai sea, ua tlatou tu ua le talalelei a Yesu Keriso, ai li liu. Ua sui le talalelei ua whaalongo ai, whai mai la Paulo, ko ke valea. Ia te lo tal no ki lo fa ko ke valea, lo kalongo le vaenga lenga whai Paulo i. Love you. Hallelujah. Ole upu ani tema. Fa mai mala ia tangata e na te a. E na te tala ina se tala le lei ese. Ole tatu atu le tusia le lua korinito. Le tanoi Paulo i lua korinito lo na mata upu e. O manino le tatou tusi paia i lunga. Take clear. E manino a. Lua korinito lo mta upo tolu male. Anga ile fafa mai. Tala Paulo na pito i lunga. Ai o te fefe. Tala lea Paulo fa mai o te fefe le fai a korinito. Fa mai ai o te fefe. Ina ne i pei o na faase se ina o eva ele ngata i lana tonga fiti. E whaapea o na whaaleanga ina o outou manatu ina ia le tonu ya Keriso. A wā a whai e tala ina atu e se alu watu se Yesu e ese ile na mātou tala ina atu. Peta lia e outou se anganga e ese ile ua outou talia. Po o se tala lelei e ese ile ua outou talia. Po ua lelei ina ia ono sai iai. Ole... Fa mai le tala apostolo, o le mea wapapole le apostolo, ne i te iwa whaase se ina outou, ma korinito, le wau tala no ato, a ulu te whai atu ya te outou, o loo papole nga, ne i whaase se ina i la atou, o loo whaalongolongo i le tala le leo, leo te tala ina atua e whaatatau ya Yesu Keriso. Ona oa oa onga e peo na whaase se ina o eva, o le hara whaase se ina o eva, tatou wo, o le whaase se ina o e ti Apollo eva, le tanoi Paulo i, na sau ia le atua whai a atamu, o la au uma, o le upu lea le atua, o la au uma, e te lua a ai ai, whaalongo le upu le atua whamai, o la au uma, o le whaatoanga, e te lua a ai ai. Tasi ale la au e aua e te ai ai, no winga, e ai la au uma, e kasi la au e aua le ai ai. Ai sau le ti Apollo, o le tala le ti Apollo na whai a Eva, sau whai ai, e moni na whai atu le atua ia te oe, ia te o lua, e aua te lua a ai i la au uma. Wa sui la ele ti Apollo le upu. He corrupts the word. See? So na whai i ai i le atua, o la au uma te lua ai ai tasi la au e au te. Ai sau ki Apollo whao ngā lava le upu le atua, ai sui le upu le atua whai mai. E moni na whai atu le atua, e aua te lua a ai i la au uma. So ole te le i ole a fianga o tātou, pe a tātou le i loa le upu ale atua. Ona, tau te i loa le mea lai, ona whai ma print mo me o newspaper. I think I put up a post. Me nai le ringe eva ai aso uma e print newspaper. I say because e sui a mawhauwhaungo tangata i aso uma, e sui fo i a lātou a me tutupu. Ai ole tuspa ia,
e le printinga se kuspa ia e sea, ono le atua e le suia lona mafaufau. This is his infallible word. This is the authority. O le upo le atua e tu mau e o le unga. E mawai mea uma, ai le mawai le upo le atua. So o le afionga pa ia la le atua, e le aise isi e faopopo, e le aise isi e to ese. The word of God, this is infallible word, o le upu le ale atua e le suia e le faopopo e sesi. O vaenga ia. Le awa onga le uto o tele tangata mai o lo o isa mo e le whaikaua lako kuspa ia. Laua muri kala inga lea. O lae o ona o le whaalongo i le mea fau o le lato tala inga. Kako ke o le langi. Wa whaalea o ngā inga le gospel. They don't need to pray about you. Ele mana o mia tatalo ai fesiri lai ai. The other thing with their gospel. O le lato wa o onga o lo whai mai. E whaatanga, if you look up on YouTube, they allow e whaatanga na pepelo, e whaatanga no lato o e pepelo tangata ona for the sake of the gospel. Ua lato, man, I'm telling you, I really want you, go look up, go do your research. Alulunga le YouTube, look up New Heaven, New Earth, study them. I say, ia e loa, ia le mea lai lato te whaia ina, ia awana I whase ina oe malo ainga mai o te au ngani atu out of love for your soul. O lo ua lofa ia te oe malo wanganga, o lo ua lofa ia Yesu, for mertala Yesu ia peteru, pida do you love me? If you love me, feed my sheep. For mai ia lofa ia te au, fafanga la mamoe. I'm doing this out of love. I love you lang o oe le mamoe a Yesu, ele oe se mamoe al kamalo le o li meng hipo ai. Pa ono lai tele anganga lai tutonu. Even o tangata na muli le Kevin Life Ministry, my teachings, o lawa join the Bible study. And they send me message, my text, o vaenga ia, o lawa ta seina, I say, o na ele o mautu I le upo le atua, ele o faitaua lato tusi paia. Please, le aise isi e faopopo I le upo le atua, le aise isi e to ese le upo le atua, ma ele iai Yesu le lalolangi, o le wa o inga, o le whawhua Yesu le lalolangi. Sooner or later, o le kamaloa la. A lai follow ai, ua tele fo itangata, e disconnect uma oe mai lo ainga. Once you join, e whai mai e te pepelo I lo ainga for the sake of the gospel, they allowed you to lie. So dangerous. Le umo tala noa ai, ono le, walu la ka imi o whai ea usu esu enga I lungon ngea awa onga. It's been 5 years sa wala auri e fo ia ututono le vaenga nei. And I'm warning you. It's so sad. Fiu e kalango ki kangaka Samoa. A la lava e o ai. Tei tu esea, whai ngō fia na faatasi, lana o nei le whai taua la tō tusi paia. Amen. Aise ale me au aine I suia le talalelei. Alule, tato o le tusi a Roma. This is the primary reason ole mafua anga lea e matua I musu ai le ti Apollo. E te tali tonu le talalelei. Ia la ufa alia ukia ki o ele vaenga lea. Fa mai le tala le tuspaia. Tala ale apostolo Paulo. Awa o te le mai le talalelei I a Keriso. Amen. Awa o le mana lava lea o le atua e o la ai I la tau uma o e faatuatua. Jesus without the gospel is powerless. O Yesu e au noa maritala le lei e le aise mana. Because o le mana o le atua, it's in the gospel. O le mana le na o le atua e la via iai o e malo a inga e la via ia il tangata e faatuatua e sea. Because o le gospel. O le talalelei a Yesu e sui lola le gospel. Le to yeise mana o le atua e faolaina il tangata. O le mafua anga lea e alaina nau le apostolo Paulo e awane I suia le gospel about Christ. O le mafua anga le foi mai, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. Without the gospel, ele is salvation. O le gospel la, o le mana lea o le atua, e whaolai nei o e mau. So,
Ama naola le ti apolo e sau e auange I e sau I se auange e alu le langi, auange e mau, o le awa onga le ua whaia le vaenga ia, kako ke sau umai le ola e whaavau, kako ke o uma langi o le heaven ngei lau langi leo kako iai, so we all, le la, leo kako really dangerous. Le wala tu suia le gospel, wala tu le whaonga inga le gospel lea, a Yesu o I o le ala upumoni ma le ola. Fo me la to talia o imfa tu e te yo va to le manuia ta o la to fa na o le to wala to le to fa nga ina le gospel about Christ le wona ye Paulo ia le ekalesia please te lo a ele mala malama ile tala le a ele mala malama ile tala le lei ile I pe afa wa kungi kanga au e ke halu se invitation please give me a call message me. At least I can help you to save you from hell. Amen. You know, pekte alu lea. Alu to fai au. Au te muli so se awa onga la velu watu. Au fo ine I fa seina o ile fa onga ino le upu Keriso. Upu Christian, fai mai lau vaenga ia te au mai mea umai kako kalkongwai, they all lie to us, they agree, because e whaatanga e la tonu pipelo, they agree e la tu tali tonu le Trinity, la tu tali tonu o Yesu le li iman whaole, they agree in everything. And they invite you to their Bible study. You join on their Bible study, and then they teach you something different. O inga lola le whaaseina umai lola to tele. Paual me mana o ti apolo ya te o se e molu ko ngor group player. Time ya te molu to tonu and they will deceive you. O le mafua anga le ala ina finau le apostolo Paulo fe mai Paulo I le kalesia I alafu le kalesia I Galatia. Fe mai ai se kala ikse kala le le ese mar kala le le wo kala ia kunga. Fe mai ane tema. Fe mai o ai se sio mako. A mako e o ia Paulo mai Paulo a o wa ko vaksi Yesu po sis kana le ese a ko kan kong wai same thing pe o te sau fo o te la unga tu se tala le ese markala le o fa mo mo o Yesu o le tala le ia Keriso o le mana le o le atua I le faaolataga I le taimi la va se fa te inga ai le I mo to I lo le taimi tu la I tanga te no ia Hitler kama lo hiki la o Hitler na ia fai le tu la fono mua Hitler na fai na tango fai le tu la fono e ao uma mai ai a upenga ma ao uma mai ai me atau a tangata Iuta ia so e ao uma mai a o ngaifi o mo me o fanga o me o manga sa fai le tu la fono e koleki uma weapons na uma loa o na faatino le tu la fono le koleki uma weapons fai loa el tamalo le tu la fono e fasiotia I tangata Iuta ia. Na fasiotia la tangata Iuta ia, wale ma fai e tangata Iuta ia, wa fai ngofia na fasioti tangata Iuta ia. Ona wale to yaini a upenga, wale o to yaise la to weapon, pe wale o to yaise me faasanga tau wai a nga ia Hitler. Wa fai ngofia la ngalo kwa se wale ko ingi la ko fanga ma mea nga faasanga tau wai. Same thing le mele felti Apollo. Leo wasaue disarm tatau from the gospel e sui le talalelei because once e sui e le talalelei e le mawhai e tatau to e fights back spiritually. Le mawhai na tatau to e fight le ti Apollo. Fa mai o le upu ale atua o le pelu le ale nganga e sui lo le upu ale atua. Walea. Mantua outou le ofutau. O mea lava le ofutau they all defense tasi ale me offense. O mea uma o le ofutau. O mea lava ina ia pui ai lea. E defense ai oe, pui ai oe. Ai tasi ale me te tau o me le ofutau o le pelu. O lea, o le upu o le atua. O le taimi lava la e te e sui ai le upu o le atua. E te leta, please read your Bible, please. Read your Bible. Aua ne I suia lo faatuatuanga. Aua ne I olengia, aua ne I le tonu lo mafau ya Keriso le polenga le apostolo Paulo fo mai o te fefe. Ina ne I peo na faaseina o eva ele ngata. Ua faapeo na le tonu o to mafau ya Keriso. Aua ne ona
O ko i lole mea ki apolo nga whainga, sau whaali liu kuspa ia, sau whaali liu le upo le atua ia Eva, o le mea lana pa uai Eva. Because e manatu Eva, e iai le mea lilo lenga ngā e le atua, e le o whailoa ina ia la ua. Mea nana whai mai e le kala ki apolo, e iai le mea lilo la e. E le mea lilo la ngai e afo, ko ke le oiloa. O le kaimia ke ai pupula e lolua maka. O la e manatu Eva ma atamu, e iai le mea lenga ngā e le akua. Same thing. Is that sound like this man? Leo mai lau vai ngai foi mai e ele mea lilo le mako ke longa mako wa ilo. There is a death on the other side. Ele o ilo e a tamu ma Eva o lai ye le oti le si tu. Mea foi na le fai tangata nei o leo wo mai e au mai le tala ma tau mai a te itatou a olo o yai le oti le si tu. O lo iai fai mai ele o le iai le faalinga faulo o mako maua o le kala paulo ya Efeso fai mai pe o aku fanga ngaka wo aku ile o ya foi Tesalonia me o ko kar ko wi kanga ka wi fa vale inga o kom kar ko kanga fai mai o mai nga va ai miki ma sala ko va ai faalinga ngala ko va ai mo meo a ngelu. I don't care even masa fa la utala le si vai nga a fai ke o sau Yesu kon ke o apia mai Yesu kon o pokur ngai ai sau kala ngo mai ke au a fai mai Yesu sanga kala ya ke au ele o kusa male upulea o te letter John wai. I know there's a really big statement. If Jesus will say anything is not in line with his word, I'm not going to believe it. Because ele so se taimi e fetala ye Yesu e o nga tusala na upu malea male word. I don't care pengalua fe kawi mai Yesu runga la wala. If he says something that's not in line with the word, don't believe it. I say because that's not Jesus. That's the devil himself. So se taimi lava la, I don't care pengalua pengava aise malama. If anything you see it's not in line with the word of God, outwards tal don wai. And that's the warning mai la apostolo. Yai lava sea. Sesi kala le lei ese lo no le taimi nei e va ai loka ngaka ska mai shadow nga kau supupula me se mala malama fo le mai oi wa kafe mai oi vai fa kusa ai will fa se inga o ko porque Apollo fo e fa le nganga o ki Apollo vai ki Apollo no he's also spirit le ala deceiving le kalesia. But the problem o le faingo fie nga fa valea o le kalesia o ngai le fai kawala ko kuspaia. Okay, lol fai ngo fie yang o fa vale inga o kangaka pe a fai fai ka ola kuspaia because em fai nga e kango ma umai. I always say this, one of my kauloko au ko kan kongu me ko fai ko pe a fai ko kuspaia o fai ka ko kuspaia a fai ko fai ka ko ngo lai ko kongu la fiong pa ile to kan kongu ila ngai wa nga it's God's. Amen. And I say this out of love. Sorry guys if my I feel it's my passion. I'm not angry o tele o ita o leute. You know, like when you passion for something, in so that's my heart for you guys. O leo te nau ya awana I whaaseina o outou ma matala. O leo watu I tui te tonu whai to o ai kalesia o lau walo lotu. Lesa yai, I will put up, I will show a video later on. O leo whaasoina to I say video mai inisio e kalesia. O leo olo loku ai ko kongu. I invite mai tangata I kongo loku ngā. Ngo mai la I o lako pai postali sui ma ave kangaka ngā lau join umai o latu taltonunga. Ea, au lako awa onga, ka ke o umalangi, e leo ka ko ume o langi. So o talalelei la, e mawhai o na whaase nei, oi. La, whai ustal noel nei a fiafi. To e fo I mela utal noel nei a fiafi li talalelei a Yesu Keriso. Ai, si o konga waku mo e lunga ia, si vaenga le, whaasoa mal tatanoanga ma si vaenga lea. O le maalia ia. Sa, so ta I mai a te au, o lotu lea lau I sa mo, leo vai atu, faitete I le lotu lea Zion Christian Mission. A failete mai mo na fiafide nei, please run away from it. A faifo lete to tonu, please don't join their Bible study anymore. I love your soul. Ele o mo me sa kupe ya oi. Ele o mo like I'm not doing this for money or for fame. O tele o fia fai mo kwa ule inkalesia nga mea. I don't like those rubbish. Paule mea lau te nau ai o te nau ia faaolahina lo wanganga. I e tu mau le talalelei a Yesu Keriso. Amen. And I love you guys.
o le aoaoga lea, o le ua fai ma popolenga I totonu o ekalesia umalaulangi. O le tamaloa lea, he's the promise pastor le mai ai, o ana aoaoga, sooner or later, o le muri I kangaka, they worship this man. A o lae o I Samoa, a lae la unga I kong Keriso. Lae la unga I kong Keriso. O le, au tanga watu le ata lea. O le, la Paulo se ata le ata no nea fiafi e kipisi mea ai. La ukanga whamakala ku le winga. O le lato website le tuli manu. Na pito yo. A o tonu I, o le ma tala noanga lea male tangata lea na ofesili ai. Po le ala na Facebook, te I tau mai le ingoa I lungo le Facebook, se o luatu e afoi. E sena tuai ia le conversation in au mai, ona sa ofesili ngia. Do you know, ask question. So se taimi lava e sisi approach you about God, please ask question. Aua le vakwa le mea e kango kausami se I tu lobo whaongala na upu. Ono o tātou o le mea furi, o le mea mawaile kupe ki nganga I loa e oki eile nganga ai alua. So I asked this person a question, and I thank God. Wangalo I kangaka lea, was se senga kango sen mai le ngoa, a o le ngoa fo mai, wa kango sen mai le ngoa le leo, New Yang Thi Da Man, or whatever how you pronounce it, I don't know. Le ngoa mua le ngā. Was se se la le sendinga mai, wa too late la, because of the text. Wole mwhainga koe. Ai ke u koe fo mai, sorry, koe sen mai lo le ngoa Alice, o le si fo I ngoa. Sa ukango la look up le ngoa. E tasi ale Facebook page. Le le ngoa le kukwai me yo kuaku. Army of Darkness. Never fail in a war. This is her page. A o lesi yanga page. Le pe pelo. This is the real page. Ngaka lea. Army of Darkness. Le was spread solo. Ai o lea lai to tonu I. Le fako a sen mai. O le ata le te vai me lunga I. Le kenge ngai kwa kungo. O lesi yanga page nga kasi langa friend ai lunga. Ai o lai fa o ngai e fe so o ta ima message o loi tangata. Ma li tangata. Ma ave fa se. They allowed to lie. Remember, do your research. Alu lunga o YouTube. Alu lunga. Alu su ele kale. Si elo kalunga koe ki. O ia. Be well aware. Warn your kids. Awangi walk in here. Even the Church of God is a branch o le ekalesia le. The Church of God, e le ekalesia na le lato Mother God, le lato te faaliuina le upu tu paia for my. Let us make man in our image according to our likeness o le upu us. For my o le atua malona to olua. The mother, le na fai a tamu ma eva o le image na o le atua o le male and female. Man, ko akele o Samoa, they knock at my door. Tutu lungo awala kuku. So please, awane I outou upuleanga I tangata nei, ai se aiteanga salai, ele o lauringa tu spaia, aua foi e te hita I nei tangata, they are being deceived. Okay? Walk in love. Aooi, walk away from it. Savali oe ilea lofa, and walk away from this, mai tala inga nei. O leo au avatua lunga yati o le kele yo isi mea o le ale ule kalangoa le ngeia fiafi e whaakau ngei malato wa onga ia ona o tele manao la amai fuala ko wa onga le kufia la unga uir kuspaia. Amen. La alu I fuar keimi e kalangoa I fuar isi la pisi la o la ko. I rather preach the word. But o leo wo o Samoa, and I'm warning you. Le talalelei na fai mai ai le afionga paia le atua o tutoe fai atu le neia fiafi. Aua na isuia le talalelei fa ma le tala paulo le gospel o le talalelei o le mana leo le atua I le faaolataga ia I latou o faatuatua iai. O le taimi na vai sui ai le talalelei e te faatuatua e ke fololo le faakuakuaga ka maloa lea. Le la konga ka ukia ki ore me ke alu iai. Se lau pasenge ke se oli. Ke le popole pe ke whenga luenga le lei. If you change the gospel, e ke muli ai. Le ngata e whano lau ainga. Whano ia lau whanau. Whano oe. Please, wa outou ia ungani atu. Ia peila vongo lau apostolo. Ta talo mo outou ia ta tala outou mata. O le talalelei a Iesu Keriso. O Iesu o ia ole.
o na o ia lava le ala upu moni ma le ola me lava se isi sao le malo le tua a fai o le te mafuta ma le fiafi te mana o e to invite o i te tonu le malo le tua e ala i le faaolataga ia Iesu Keriso o Iesu o yo le ala upu moni ma le ola le e te le sao le langi ono saulotu te le sao le langi po i le ola e faavavau tasi lava le awala e te sao le ola e faavavau ono we talia Iesu e vea mali i faaola o ia lea na tala ina le apostolo Paulo le i tonu i mai o te fia tala noa tua ia te oi a o e mai moa ma le neia fiafi maua le neia avanoa e le ngata foi o se avanoa tau e te talia i Iesu e whanau e lo wanganga e a mata i lau sa valinga faaleanganga a fai te fia talia ia Iesu Keriso e vea mali im faola neia fiafi o tala le leile nao te fia tanoa to neia fiafi tatou faia muli mai upo te talo ne o te talo le faaolataga o te talo le faatuatua e te faia i lo faatuatua e te muli ai te talia Iesu e avea mali im faola e te leo talia ina i se tali tonunga ke loku a o i lau loku ngai ke loku ai pau le mea wa e talia le mea na mai ia le atua wa e talia Iesu le atua liu tino tangata wa e talia i lo loto faataitai mai upo te talo nei te talia ina i Iesu le tua le mātou ta mā wa o faalongo i lau upu e faatatau le talalelei a Iesu Keriso o le mana leo la ua fio e faaolaina ai i latou e faatuatua i ai e lenei afiafi o te talia ina ai le talalelei a Iesu Keriso o te talia ina ai o Iesu Keriso i lo loto e avea mo ua lii mo faaola ua ou talitonu i lo loto ua e faatuina mai Iesu mai nei e ua oti o loo soifua o ia e faavavau o Iesu Keriso o oi o loo ua lii ma loo faaola ua ou talia ina le faamangalongo a uanga sala e ala i le toto o Iesu Keriso ua ou faatuatua ai ou faalavalava ua ou malolo ai ua ou faaolaina ono ua ou talia o Iesu Keriso i loo nei loto faafetai ua ou faaolaina ono o Iesu amene ma amene ma amene a faina e faia le nā tatalo mai lo faatuatua a faina e tā tatalo faatasi ma oe ma e talia ina Iesu e vea mali im faaola vai se lotu e te lotu ai ai aua nei e lotu le lotu leo ua o faasino atu ia te oe fesili e iai le lotu e whakasa e lotu me totisi anga i lotu anga i le lotu AOG ia vai le lotu ia tele o tatou lotu le nei Samoa o le lotu ai nai tala no o Iesu le faavai o ia o le alii ma le faaola ai aua lava nei faaseseina i tatou e le o leanga faamanuia le atua ia faia le nei feau ma le tu fo i le fale vaai e longoina o le tatou atunuu i o tatou matala o leo ua pipisi so o se kangaka ma so o se e kalesia o leo walolotu i tangata nei ma so o se taimi lava e vatu ai se warning guys vatu se invitation mai le group lea si ko wa yo kupu fele there's a photo kiri kua ngor photo e se ai ye mo meu group kangaka ko lea kangaka Vietnam kangaka ile add my please I will accepting se e ka ke va ai kurungo kangaka ngi e kumu sole e kumu ngai lungo ngai page sole kumu i kangaka Samoa ai o kangaka la o kangaka kau fa valea a will vai kuro au le leile ke ngela sa o kangolo accept sole ya fa kwa love you guys fa manuia le tua ya outou wa le meanga le fa ka ko ke mingai o le vakua siaki mo kwa nga vai ko akamar kingi singa accept lo fa pe awa ai sea manu ilo ilo wanganga manu ile faaolataga ma le ola e faavavau ma le talalelei a Iesu Keriso faamanuina le suafo le atua faafetai tele mo lenei avanoa faafetai mo le faavanoaina o lou taimi if you love the message na e faalogo lenei afiafi why don't you help me share the tatou polokalame i luga o lau timeline share i luga o lou aiga ia pe share i messenger share ina ia lapataia o tatou tagata
i le nei feʻau tuuina atu mo nei o tatou aiga faamanuia tele le atua mai lo nei tagata o Kevin Uruiva mai le Arrow Bible Fellowship e whaapeona Lapataiga I fo'i o tātou watunu faamanuia tele le atua ia te outou le tua lo mātou tamā faafetai faamanuia lau finau faamanuia I e na faalongolongo ia pau le fatu I le ele ia whaapeona atinaʻe ai ia le tino Keriso faamalosi ai se agaga o se loto ua vai ia whaapeona faamalosia I lau upu ia mātaala o oe Iesu lo mātou alii mo lo mātou faaolataga Talalelei le atua o umona ave le feʻau ma ua faailoa ia te I latou I o latou tutu mau I le upu tutu mau le talalelei ia o Iesu Keriso ono lo suafa Iesu o le mavalaau tuai nei amene ma amene ma amene faamanuia tele le atua ia te outou tatou toe feiloaʻi e se taimi o I luma alofaaga mai lo nei tagata ma le aiga ma le galuega tatou toe feiloaʻi faasoifua ia ma ia manuia